Commanders morning. Uyazi ngifuna ukukhuluma ngalento yale announcement eyenziwe uMpumula behlangene nabantu bakaGogo be-NEC bonke. Uyazi lento lena it's like pissing off kubantu ababalandeli bakaGogo nabantu base-South Africa. Uyabona uma uthi noma bethi abantu noma abalandeli bakho uma wena uthi uzosihlanganisa nenhlangano yabelungu eyayisicindezele asizokukulandela kufanele okungcono phuma bese wena uthini uthi hayi lento asiyicashiseni bafethu ngoba laba balutho ubala lapha asiyicashiseni ngesithupha lento asithi thina sothatha iDA sibe ngemuva kwethu bese sithi thina sizobiza zonke leziphusha lezi esazenza ukuthi register ama parties ngoba zayihamba ngemandate ka de Klerk ukuthi kuhlakazwe iANC bese sithi sizofoma iNational Government ngoba vele bafandwe yithina labantu la so ke zizolutheka ke lezilima zase South Africa uma sesiqhamuka ngelinye igama sesingathi coalition sesithi national government kahle lento iCODESA 2 yabona njena this is bollocks yabo uma usalandela abantu bakaGogo ngoba uthi wena baqala umzabalazo noma baba iLiberation Party lalela baseyona ke sebeyokudayisa kubelungu bayokugaxisa weni ke manje laza niyobona niyokhala lo useyacashisa manje ushintsha ucoalition wenza unational government usethatha zonke leziphusha zamaphathi useyayifaka into ezokwenzeka la DA izongena mayingena DA besiphushela iimpeachment yabo phushela ukuthi lona ashawe ngelentozi ashawe ngevote of no confidence yabo ashawe ngophalaphala ashawe ngomarikana nokunye ke singakwazi akukhishwa ngithi uStenezen uDeputy usenze njani useyanyuka uyasuka ukuthi uStenezen athi lamaphathi aregister ibona khona laba babrebhe khona aqhebe ngamacala cebe njengoziziko qhe njengombaluli babashaye bonke iDA isaliyodwa qikelele niyoyibona wathi umalala niyokhala fakeni umlungu ephaketheni umlungu akanifuni asoze futhi anifuni hlobo umlungu madumbe ndini ezimnyama ngaphandle ezabelungu ngaphakathi niyokhala nini manipulate ngento ehubala sekuthiwa national government wemame welele khohlani bafowethu phumani endlini eshayo seniyahileka hayi nothi nizohini seniyahileka ayikho lento le ayikho nje ngayivumi otherwise kushuthi yonke into nanisebenzela mahhala nihambe nibheke iquote kaFairvoet ithi abantu abamnyama bazoyithola ifreedom kodwa in 25 years to come bayokubuyisa konke lokho nama resources esabanika wona. This is what is happening ke manje prophecy kaFairvoet iyenzeka nayi puppet yabo udolone intambo wabo bakudonsa abawuthi abadansela idayisa kodwa niboni nini lo wakhuliswa yibona khona umfazi ayidoba naye lapha kudala leya nto ayenza kuleya show doba nayo ibhunu ngoba ade benalo Thabo Mbeki wayeleko England ehlala nabelungu efika lapha yana ko 10 Downing ehambisa izinto ezithizeni lapha bemsebenzisa ikhohlwani nina ngicatha laba basebenzela niyabasebenzeli nina kutshela uMpumula wavele wathi iqubu nje hawu wabonakala leSG abantu abaningi bengamazi ngoba nakho abagxisha imali bese beyakhohle beluthwe imali dayiseni umzabalazo nizobona lo nishawa ngo-national government into bollocks BS lo bafuthi hayi welele lalalazi webantu bakaGogo abasanikwe ikipa nama-food parcel anofana nogogo base-93 abaphaphembe bathi edlale laba thina sebehambe bencenga oMbaxi manje sebehambe bencenga uNxamalala bayamfonela akaliphendula ucingo sebethi ubaba can't be reached sebekwazi umbiza ngobaba
Hayi